салом бинандагони азиз, имрӯз 11 январ аст ва шумо нашри нави барнома ахбори озодиро дар пахши мустақим мебинед. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба номгӯи мавзӯъҳои барнома. дар озумрӣ хуб аст ё бад? Пизишкон мегӯянд мақомоти тоҷик бояд барои ҷилавгирӣ аз мушкилоти марбут бо пиронсолон омода бошанд. як кас бояд бар онҳо нигоҳубин кунад. барои ҳамин аз ҳоло бояд ҳама вазоратҳо тайёрӣ бинанд ба ин дарозумрӣ. муҷозоти оилавӣ. Як намояндаи мухолифони ҳукумат ва волидону хоҳарашро ғоибона дар Тоҷикистон ба муддатҳои дароз ба зиндон маҳкум карданд. ва Нилуфар Мирхонова, ки ҳамчун маликаи фаҳшо шинохта мешуд, аз Туркия ихроҷ гардид. ӯ борои фиреб занону духтарони зиёдеро ба фоҳишахонаҳо бурдааст. аммо шурӯъ мекунем аз як хабари дигар. рӯзи 11 январ заминларзаи минтақаҳои Тоҷикистонро такон дод. сокинон дар Душанбе ва вилоятҳои Суғду Хатлон гуфтанд, ки зилзила тақрибан 3 дақиқа давом кард. ба итлои хадамоти геофизикии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ҳодиса соати 14:20 рух дод. маркази заминларза 250 километр дуртар аз ҷануби шарқи Душанбе дар ҳудуди Афғонистон будааст. манбаъ дар эъломия гуфт, қувваи зилзила дар маркази он 5 дараҷа, дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Хатлон, Душанбе, Рашт 3 дараҷа ва дар Суғд 2 дараҷа будааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон мегӯяд, дар бораи талафот ва зарар гузориш нарасидааст. тӯли миёнаи умр дар Тоҷикистон ба 76 сол расида фавт 2 баробар кам шудааст. ин изҳоротест, ки ахиран дар паёми солонаи президент садо дод ва ӯ зиндагии беҳтарро сабаби чунин вазъ номид. тибқи омори расмӣ ҳоло дар Тоҷикистон беш аз 5 миллион афроди бузургсол зиндагӣ мекунанд, ки 6% аҳолиро ташкил медиҳанд. нафарони солманд сирри дарозумрии худро ба ҳамкоронам Сарвинози Рӯҳулло ва Барод Юсуфӣ нақл карданд. абдуҷаббор абдумаликов, сокини 93-солаи шаҳри Душанбе, 47 сол омӯзгор кор кардааст. сарфи назар аз сину соли бузург, ӯ барои хабаргирии набераи тоҷираш ба фурӯшгоҳи сад барг омадааст. барои мӯйсафед дар ин сину сол роҳ рафтан чандон мушкил нест, зеро роҳ рафтану ҳаракат карданро барои худ варзиш медонад. ман тавсия мекунам, ки ҳамеша ҳамин авқотҳои серғизо истеъмол кунам. барои ки авқоти серғизо саломатии одама ҳама тарафа аз ҷиҳати مثلا گیگینی بسیار محافظت بکنه. دوم در هوای تازه بسیار حرکت کنن. خواب نرونده اجو حرکت کنن. دوم در حرکت باشن. حتی همین بعد در تنجی آرامی و سادگی دولت باشن. همیشه طرفدار باشن، داغو باشن. که اینم یک واسطه بزرگی است که انسان رو همیشه شاد بکنه. اگر همیشه شادی نباشه ما هیچ کار کردن نمیتونیم. як пурсиши моҳам миёни сокинони Солман нишон дод, ки онҳо сирри дарозумрии худро ба чанд омил рабт медиҳанд. мегуфтанд, ки одамои Кӯҳистон 20 сол зиёд умр мебинад. ҳавои тоза, меҳнат бисёр хуб буда. организман тамом давлатҳои дунё варзиш вай кардиян. ин саломатиро фоида дорад. ҳам хун ман ҳамин намаки ки ҳоли ҷамъ мешавад, хонадашини гизала мешӣ. فقط این نبیراوی همه رقاصه و همه تلویزیون و همین با گردی خیلی سلامتی نرم میشد. بسیارتر خوب میشه با کتابخوانی با کارهای جسمانی برای کارهایی که کمتر آدم عصبانی نشود بهتر عمری باید دراز ببیند. لیکن افسوس که شرایط زندگی حاضره مجبور میسازه آدم رو که به یک پرابلمش گرفتار شوند، علاقه این تاثیر منفی میرسونه به هر یک ارگان، به هر یک تارهای نازک عصبی باید. اگر شرایطش ساز باشه، زندگیش ساز باشه، عمرش دراز میشه. چونه؟ عمرش دراز میشه. инвалидо ва нафақахӯро буданд. ба гуфтаи Саудат Камолова, сармутахассиси Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ оид ба генетология, омили генетикӣ ё ирсӣ ва тарзи ҳаёти солим сабабҳои аслии дарозумрӣ буда метавонад. умри одам дароз мешавад, чунки шароити зиндагонӣ хуб аст, хӯрокворӣ хубтар аст ва хизмати тиббӣ ҳозир хубтар шудагӣ дар ҳама давлатҳо, ҳамчун дар Тоҷикистон ва ҳама нафақа мегиранд. Саудат Камолова дар мавриди вазъи пешравии аҳолии Тоҷикистон таҳқиқотҳое анҷом додааст. тибқи пешбинии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон, аҳолии аз 60 болои кишвар то соли 2030 11.5% аҳолиро ташкил хоҳад кард, ки ин метавонад мушкилиҳо ҳам ба дунбол дошта бошад.
олимон пиршавии аҳолиро як аз инқилоби ором менамоянд ва бисёр мушкилӣ бояд пайдо шавад. барои ҳамин дар чӣ соҳаҳо, дар тандурустӣ, пенсия, нигоҳубин, агар умраш дароз бошад, баробир пир мешуд, бемор мешуд, як кас бояд бар онҳо нигоҳубин кунад. барои ҳамин аз ҳоло бояд ҳама вазоратҳо тайёрӣ бинанд ба ин дарозумрӣ, чунки ин бисёр проблемаҳои зиёд пайдо карданаш мумкин. солмандон дар тоҷикистон ҳама тақрибан мушкили ҳамсон доранд. нафақаи ночиз, камбуди ҷойи зист ва набуди шароити хуб дар даврони пирӣ аз мушкилотест ки домангири аксарияти пирони тоҷик аст. аммо зиндагии онҳое ки дар деҳот давраи пирӣ меронанд ба фарқ аз дарозумрони шаҳрнишин осонтар гуфта мешавад. вазорати тандурустӣ ҳам гуфт ки умри миёнаи сокинони рӯстоӣ дар муқоиса бо шаҳрнишинон 5.2% бештар буда, умри миёнаи мардҳо баробари 74 ва занҳо 77 сол будааст. инро ба он марбут медонанд ки дар рӯстоҳо анъанаву арзишҳои суннатии тарзи муносибат бо пиронсолон то ҳанӯз пост дошта мешавад ва онҳо ҳам дар иҳотаи наздикон худро хушбахттар ҳис мекунанд. ҳафтаи оянда 17 январ дар нахустин рӯзи фаъолияти парлумони Аврупо дар соли 2024 дар мавриди қатномаи оиди Осиёи марказӣ овоздиҳӣ сурат мегирад. дар таҳри қатнома аз ҷумла аз беҷазо мондани онҳое ки ҳуқуқи инсонро поймол мекунанд изҳори нигаронӣ шудааст. қатнома инчунин ба тафтиши мустақилонаи шикоятҳо аз шиканҷа даъват мекунад. дар таҳри қатнома таъқиби рӯзноманигорон, блогерон, ҳомиёни ҳуқуқ ва фаъолони шаҳрвандӣ низ боиси ташвиш дониста шудааст. ин қатнома аз 5 кишвари Осиёи марказӣ даъват мекунад ки зиндониёни сиёсиро озод кунанд. дар ҳамин ҳол додгоҳе дар Тоҷикистон як намояндаи мухолифони ҳукуматро бо падару модар ва хоҳараш дар ғайбашон ба муддатҳои дароз ба зиндон маҳкум кардааст. додгоҳи Хуҷанд ҳукмои Илҳомҷон Ёқубов, собиқ раиси бахши ҳизби дар Тоҷикистон Мамнӯи Наҳзати Исломӣ, падараш Дадуҷон Ёқубов, модараш Очаҷон Ёқубова ва хоҳараш Мунира Ёқубоваро моҳи декабри соли гузашта содир кардааст. ҳамаи онҳо дар хориҷа ҳастанд. Илҳомҷон Ёқубов ҳоло раиси анҷумани муҳоҷирони Осиёи марказӣ ва узви паймони миллии эътилофи 4 созмони мухолифи давлат дар Тоҷикистон мебошад. ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод ин мавзӯъро дунбол дошт ва ҳоло дар студия бо мост. дуруд бар шумо. метавонед бигӯед ки назари Илҳомҷон Ёқубов ба ҳукм чӣ аст? салом Шаҳло ва дуруд ба бинандагони гиромӣ. додгоҳи шаҳри Хуҷанд ҷузъиёти ин ҳукмро ба Радиои Озодии шаҳр надоданд, вале як манбаи наздик ба тафтишот бе зикри номаш рӯзи 11 январ ба Радиои Озодӣ гуфт дар мурофиа наздикони ин хонавода ширкат доштаанд ва Дадоҷон Ёқубов падари Илҳомҷон ба 14 сол, Очаҷон Ёқубова модараш ба 7 сол ва Мунира Ёқубова хоҳараш ба 5 солу 5 моҳи зиндон маҳкум шуданд. ба қавли ҳамсуҳбатони мо ҳамаи онҳоро бар асоси банди тунгароӣ муҳокима карда ва гунаҳгор карданд. Ёқубов мегӯяд мақомоти интизомии Хуҷанд ҳанӯз дар соли 2016 акси ӯро дар қатори шахсони таҳти ҷустуҷӯ гузошта буданд. вай меафзояд баъд аз мамнӯъ шудани фаъолияти ҳизби Наҳзати Исломӣ дар соли 2015 кишварро тарк кард ва соли 2016 пас аз фишору таҳдиди мақомот волидонашро низ ба назди худаш овардааст. хуб, мақомоти Тоҷикистон аз соли 2017 ба ин тараф парвандаи шахсони гумонбарро ки дар хориҷа ҳастанд дар ғайбашон баррасӣ мекунад. ҳамин тавне? бале, бибинед, ҳукми аҳли хонаводаи Илҳомҷон Ёқубов нахустин нест. додгоҳи вилояти Хатлон Шамсиддин Саидов, яке аз собиқадорони ҳизби дар Тоҷикистон Мамнӯи Наҳзати Исломиро соли 2018 дар ғайбаш ба 15 соли зиндон маҳкум карда буд ва Муҳиддин Кабири, раиси Паймони Миллӣ ва раҳбари ҳизби дар Тоҷикистон Мамнӯи Наҳзати Исломӣ низ дар соли 2018 дар ғайбаш ба солҳои дарози зиндонӣ маҳкум шуда буд ва амволи вобаста ба ӯ мусодира гардидааст. ва дар пейи талаби ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмони кишварҳои байналмилалӣ додгоҳи вилояти Суғд августи соли 2018 Хайрулло Мирсаидов, хабарнигор ва раҳбари пешини КВН Тоҷикистонро ки маҳкум ба зиндон шуда буд, шартан аз зиндон озод кард, вале доғи судиро аз номи ӯ набардошт. баъди он ки Мирсаидов охири соли 2018 барои табобат ба Гурҷистон рафт, додгоҳи шаҳри Хуҷанд ӯро ғоибона, яъне дар ғайбаш ба 8 моҳи зиндон маҳкум кард ва таҳти ҷустуҷӯ қарор дод. сипос барои суҳбати фарогир. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. نیلوفر میرخون و یک زاده ازبکستان با تخلص خانم کلود را از ترکیه اخراج نمودند. این زن را ملکه فحشا نیز نام میبرند. او به آدمربایی، قاچاق انسان و مجبور کردن به تنفروشی متهم می شود. در این باره کنسولگری گنرالی ازبکستان در استانبول خبر داده است. این زن 35 ساله را در چارچوب عملیات قفس 28 در ولایت چناققله ترکیه دستگیر کردند. تا زمانی بازداشت میرخون و در جستجوی بین‌المللی قرار داشت. مقامات حفظی حقوق معلوم کردند که او برای ورود غیرقانونی زنان و دختران زیادی از کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به ترکیه مساعدت نموده است. همه آنها بدتر به تنفروشی وادار کرده شدند. به نوشته رسانه‌های ترکیه، میرخون و برای تشکیل فاحشه‌خانه ها ماهی تا 40,000 دلار درآمد می گرفته است. به او از 8 تا 12 سال زندان تهدید می کند. گفته می شود که میرخون و 15 روز پیش برای دریافت شهروندی ترکیه با اسناد قلبکی با نفر ترک ازدواج نموده است. در این بخش برنامه رو میاریم به بلغارستان. در این کشوری که زمانی در زیر نفوذ مسکو قرار داشت، اقلیت بزرگ مسلمانان به سر میبرد. در سالهای شوروی اسمشون به نامهای بلغاری وضع می شدند و دولت کوشش میکرد آنها را از عنعنه‌های اسلامی دور نماید. ولی مسلمانان منطقه رودوب رسم و رسوم خود را هم حفظ نمودند و تا امروز آن را اجرا میکنند. مومن احمدی در این باره گزارش میدهد. احمد گیولوی 24 ساله با عروس زیبای خود ایسل گیروی 23 ساله که چهرش پر از سفیدی و چشمانش پوشیده است ازدواج میکند. این طرز ازدواج رسمی قدیمی اقلیت‌های قوم پامک پیروان دین اسلام در بلغارستان است. خانواده ایسل در دهه دوردست ریبناوای بلغارستان زندگی میکنند که سالها باز در 2 روز زمستان با چنین شیوه مراسم عروسی برگزار میکنند. در عهد شوروی که بلغارستان کشور سوسیالیستی بود، این مراسم را منع کرده بودند. ولی بعد از فروپاشی نظام کمونیستی در سالهای 92 عصر گذشته آن دوباره احیا شد. یک بخش مهم عروسی در روز اول مراسم توی آرایش دادن چهره عروس است. در روز دوم با حضور خویش و تبار و اهل دهه مراسم رقص و بازی و بردن عروس به خانه داماد صورت میگیرد. نیت در آن است که عروس باید همیشه چنین زیبا باشد. وقتی که چشمان او پوشیده است، ما به دستش آینه می‌دهیم. مقصد اساسی حفظ زیبایی او است. هنگام تجلیل از این مراسم در کوچه جوانان دست به دست هم به طور دوره شکل می رقصند. تقریبا 2 ساعت در کار است تا چهره عروس دور از چشم داماد و خویشانش از جانب پیوندان نزدیک عروس آرا داده شود. مراسم عروسی 2 روز است. روز اول برای داماد است که دوستان و خویشانش را دعوت می کند و به آنها طعام می دهد. روز دوم اساسی و بار دیگر به دوستان و خویشان طعام می دهیم و خرسندی می کنیم. در روز توی ایسل گیرووا با چشمان پوشیده تا مکان لازم می رسد و با شوهر آیندهش وا می خورد. تنها زمان چشمانش را می کشاید که آنها را رسما نکاح می کنند و با هم زن و شوهر قانونی می شوند. گزارش همکارم که مرسیاتو بود و دوستان مهربان، با همین مطلب برنامه امروز اخبار آزادی رو خلاصه میکنیم. تشکر از همه شما که این 15 دقیقه ما رو همراه بودید. چون همیشه خبرهای بیشتر رو شما از میتونید در وبسایتمون azadi.org دسترس نمایید. همین گونه صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و ادنکلاسنی که در خدمت شماست. اگر شما خبر و یا عکس و نواری دارید برایمان فرستید. تا ملاقات فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.